olufula baliru nini sente tuzira toyi tuzira masanalaze tuzira bukuma bisolo byaife buli olutaba atuninya sente buli olutaba atuninya sente ngate idendere basasula ente nusukenda ente basa embuzi bagisasula 13 ifa tusasula tutya embuzi omulala ekitundu ente tugisasula emitwalo 3 akakaga nga tuzira na toyi tuzira masanalaze mu lufula olwo ife tuzira na bukumi bumala toyi kiba kandi ya lufula ere toyi enkaire yidula tujalwala bulwale kuba amazi gali kungunga omusa otakiringira yalingira kuna bayenda olufula luzira ku gate kuzira mukumi obuna nitubona bona bandi bali bakaso omusolo ko batola aiti bakifwako aitumaze ibanga kumpi mwaka mulamba etoye ebalo bokwidde okugitereza n'okukola fensi esobola okozesebwa obulungi so nga ife abasubuzi tuli wano ennyama ebintu emimo gwe tukolamu gwakuliisa abantu aye nga kabiri ennyama omutindo ogwetoyi guzirawo mbagano kyendikoba oba kyendikusaba nti mutwambe bwambe badokita abo babakyuse tutuli kubenda dokita Magerere tutuli kumwenda dokita Mugisa tutuli kumwenda batuwe badokita abandi batukolagana twali ni dokita Kakungulu twaba ni dokita Kasibule ogulente endala miliyoni 2 yakola emitwalo yavamu ekiro 9 aye nga dokita mwana ifuna emitwalo 6 ku ntendala embuzi ayiko n'emitwalo 2 tujja kujawa tulumukirewa wetuli kulumukira tibali kutwamba tukusaba gavumenti etwambe mukatale otoola omusolo ogwente wagitaako omukubi ova watu kamuluvule mwena mwakubandaki omusolo gwamu. The BOQ is already been done. We are going to innovate it, to operationalize it, to serve them until when we have built a new toilet which we have got under the water project.